nyakego ya dikgomo tša Ankole tše setlogo sa tšona e le mohlabela le bogareng jwa Afrika e godimo kudu lefaseng ka bophara. Di tsebega ka dinaka tša tšona tše kgolo le sefopego sa moswananoši sa mebele ya tšona. Kgosi Matsila o re mo Afrika Borwa kgomo ya Ankole e ka rekwa ka tšhelete ya gareng ga diranta tše $100 le dimilione tše 3. O rekile mohlapi wa tše ka bago tše 10 Uganda ka go šomiša lenaneo la go tura le le bitšwago embryo transplant. Le ge di roka ka tšhelete ntši bjalo, Kgosi Matsila o re go bonolo go di rua ka gobane di kgona go gotelela maemo a boima. This is resistant and it's also drought resistant. So for us in a communal land like this in rural areas, they adapt very well compared to other breeds. O tla le ka gore wa akanya go reka po fantising yeo e yang go swara go sasa go tla go atiša mohlapi wa gagwe. Eupša o tla swanela go go tloga subeletša seatla ka poteng. The structure of the bull, for instance, and the length of the horns would make a bull or a cow quite expensive in the market. That is why there is no average price or a one single price for an Ankole cattle or bull or a cow. Kgomo ya Ankole e hlalošwa e befelwa ga bonolo kudu ge le ka tlase ga kgatelelo goba e šireletša namane. Especially the bulls, it's their duties and responsibility to protect the females and the young ones. That is why you can't just go closer to them when they've got the cows. Plasa ye ke karolo ya thulaganyo ya boeti ya Matsila Tourism and Development. E kgeregelwa ke baeti ba bantši go tšwa go lla gauswi mo go ge di kgolo e leng tšona dikgomo tše tša Ankole.